دنباش تماشاوان شار برزنها از لبردم پارێزگەها دووەکی ماوەکی دەبینن شپسمن و دیارە هەکە ئەفکاری من هاریکار بیتون کو خڕبەبوونە کاتی ئەنجامدان ژێ لایەن خودانên شوقên hêja sidî بۆ vê yekê min divêtin zanyarî zêdetir hezgirim ser kef xudan erdekê mam hîn boçî ev ro hatîne vêrê سيدا بالنسبة ما أم خضانة عردينا وقتی بود عردی ولگید بو استثماری يعني بو مشروع هجا ستي يهات يا بلدي قلت مادام أو عردي سياج كيريا شاندية كاملة هل بخو اتفاق يا خضاني كان يهات اتفاق الجال مجري على أساس نيبك مبلغي مدونة مبدا هدايا ده دفترة نيبك مبلغي دي شقادة تبع نيبك دي باري داتن نا أو كيريا نا أو كيريا هند الشقة سجل كيرين هندي دائرة استثمارية اما سال 2002 حتی امریکا ها دیگه گل اجاره خود هم که نفره که والا بیت پاریکا که نبید دایه دلمی که پیالا چای ورقه که بید و شیوه 10 ورقه 20 ورقه بید متابع حق خمینی ولی گرفتی درسته دیگه اشتی بابا بوفیه چنه اما آخفتنه دیدم مخال و سر جواز سراف بیدا و آخفتن دی ما شقید ما بابا شقید ما دایره استثمار بیت قبلنا که نادین چنا بید لازگینگیزی خالد هم کوی خرابتره گلک دیگه اشتی خالد هم کویش کو از من اگه خوش تاخفت اما او جنینه اما ام شقانا دینو و مش علاقات في مشروع فنينا كوي بري خالد هم کوی نسبة من فيجوفي جو برخده اف مخلوق البيل الراسية هم يا يزير جنكا خفروتي يقول جنكا خفروتي بخدا اف شقه که دیگه اشتی او شقه احتمال و 5 نفر جهات يفروتن داخازی ما حکمت تداخل دوی موضوعی دا بکرد اف فقیر و جاره اف عالمه ام همی پیک به دیگه اشتی حق ما بتول گرتن لازگینگیزی بشه دایره استثماری بشته شقانه دن سیده کردو بشته والله هنگ شقانه ولگیرن علاقت بینینه دیگه اشتی علاقت بینینه با او شقه 500 هات تنفیذ کردن نه مجرد رقم داینامه رقم الاسمانی داینامه آسمانی که باشه شقت لینا بود وقتی دا جمع اوه بله وکی دبینین کو اوه باشک جه خدان شوقین هجا ستیه کو خرببونه که انجام دایا مدت نیکاری هر گریم که بزنیم که آری شوان چیه سیدا بس احمد نبی سیدا بس احمد نبی بس یکم دخوازی و بسیار حق خود کنن شقیتونی خاکی شقیت کردنو مقاول روی بی مقاوله کی اسلام کردی خاکی پاره دا شریکی و نه دا شرعی نه دا خاکی دا نه شریکیه که مقاولت روینو مده کی اسلام کردی اگه بس وان دادن دی بردامیت یکم باشه سرچه بله وکی دیاره کو ابرو باشک جو خدان شوقین هجا ستی کو خرببونه که انجام دایل بردم پارێزگەها دووەکی دا جلای هێزت ئەمنی و ڕێکنایە دان کو وان بچنە ژوور و داخواژێ پارێزگارێ دووەک بکەن کو حەقی وان بهێتە وەلگرتن وانجی یعنی وەکی وان دبێژن ئەگە شۆلێت وان نهێتە جێبەجێکردن وان ئەوێ دانایە ئەو دێ بەردەوام بن سەر خربەبوونێت خۆ بەلێ وان زانیاریە بوون سەر وێ خربەبوونێتە